Ljudi, danas ćemo igrati na Skywars serveru, ali zapravo danas neću igrati Skywars, već ću samo ovaj tu parkour challenge. Znači na Skywars radimo parkoura, ne igramo Skywars, da. I tamo te svim igračima cilj, do onima koji nisu došli, valjda. Mi je cilj, a ja ću pokušat past ovdje, opa. Ako nema smisla jer ovo prekratko. Onda opa, Miki, nećemo ovo ni tako. Moram, znači, skroz na kraj. Nevicam previše do kraja. Evo ovako, tako. Hopa! Evo ga. Dobro je. Hopa! To već. What the fuck? Dobro je. Opa! Opa! Tamo lika. Nemoj mi sad past. Čekaj, da koristim. Oh, what the fuck? Yes! Oh my god, oh my god. Ne, what? Što je ovo bilo? Ne. Sad smo mi ostavili. Idem samo brzo vratit. Ljudi, to bi bilo za ovaj bez... To jest neću, ipak ću odigrat. Muscular. Ipak ću odigrat jednu brzu rundu Skywars. Znači, ali ovo su ipak na epizoda. Da me nisu bacili, da se stvarno ispričavam, ali ipak ćemo morat pretvoriti ovo baš. Hajde, krećemo. Okej. Vidite, neću morat stop recording na sekundu. Tu mi je malo buka, pa... Da će mi doći to posto brat po sred videa. Vidimo ako uđem. Ja moram reći ne bi živio. I koristim, znači, ću vam svaki put reći. Uđete u tekstura vektor. Pao sam namjerno i idemo. Njega nisam... To jest ne ukucati ne uđete u tekstur pack ili će na teksturu kod imenu vektor. Da. A to je bilo to za ovu kratku malu parkour epizodu. Tak što mogu još napraviti je ovdje malo radi parkour. A ne i... Samo lijevim video. Ništa i Alex, nadam se da ste uživali. Mi se vidimo u narednim epizodama. Ćao!